Governo Timor-Leste realizatang eleição suku ronde daruak ia suku sira na beni resultado ia eleição loron ruan nulu resing walu fulang outubro fuin lalaisne la iha kandidato ida makamana maioria absoluta. Suku Bairro Pite, posto administrativo dong Alesu, município Dili, comunidade Sira, iha suku refere tem que fila hikas ba centro votação, hodi hili dala idatang, ba kandidato nain rua nebe avança ba ronde daruak. Kandidato ruane mak Joaninha Alves Soares, ho João Batista da Costa Belo. Antesnya iha eleição dahulu iha kandidato hamutuk nain 5 iha sukune mai be nain rua nebe hetang votus barakliu maka hakat baronde daruak. Francisco da Costa no Ermelindu Mascarinhas nudar comunidade iha aldea Fuslam. Espera sefi suku nebe eleito bele tau matang ba juventude Sira nia preocupação no bele desenvolve suku diakliutan durante nia mandato fong. Eleição segunda ronda né, bele terminar. Atune bele hare candidato candidato Florida atune bele ade tene suku ne bele progresso pada desenvolvimento tenaka. Haunia tambah hau hamutu kelit ho senhora candidatura número 1 Joaninha Alves Soares tina hitu nelara hamutu halo serviço awa tene nia potensial to ene awa tene nia potensial ne makas lebe korok kategorinya karib mana tinggi halo buat nebe maka dia desenvolve suku Barpite dan tambah suku Barpite ne Persija Desportu ya buat barak bazoven sera. Iha município Dili, além de suku Bairro Pite, iha mo suku sanulu resing hitu seluk nebe tingki halotang eleição ba ronde daruak. Suku hirakne maka Mascarinhas, Colmera, Akadirhung, Lahane Oriental, Bemori, Bidau Lesdere, Bidau Santana, Bekora, Kamea, Balibar, Metiaut, Hera, Wenunuk, Sabuli, Komoro, no Fatuhada. Nurianti Fatima, Justino Mendonça, VIP TV.